دنباش رزدارن هجار رزدارن دلال و کنجید بینه ایرو مهوانی که می عزیز هاتیه راسیم آشان هاتیه راسیم کردک جی باکوری کردستانه 10-12 سال او پاجیل بلچیکا جیانده که ادخوازم راسیم و بدم ناس کردن جبرکو او در هنیره و فیلم نوی راستی گلک خواشن دالی پسیکولوژیک فجی گلک برهم هنه کو ام جی فیر ببینم دشتا پرتوکا ده تنویساندن و بخواه براستی دنوا سینما خواده دنوا کورت فیلم خواده رابر کریه از به از نوا دخوازم پرسکی جی راسیم بکیم راسیم تو کی تشکیدتی تو کاری پچک بحث خواه زارکاتی خواه بکی پچک سروون خواهش مرا و بجیم اول از جلمرگی به بیت شبابی کردستان باکور ترکی yani zarokatiyama hembil beş şebabe derbaz bu. Ta salet heşti nehi. Pişti salet noti malbata men nivi em koşber bune mesini. Eca zarokatiyama pişti jveri ve nabera her du bajera da her du bölge de derbaz bu. Jber ku em ca çön mesini gel diya xotçma mesini ca iştalma Kurdistan'a beyti şebabe. Eca pişti min ilk okul beyti şebabe xan lugundu. Pişti em derbaz mesini bu müloderi liseci xan. İşte lise tabi dama lisede jaz tabi aktivite politik bu miyet bu çandu hüneriyet Kurdi ve kedi bu mafi demokrasiyel Türkiye. Ez aktif bu. زارکاتیه تا بخواد مثلا گو طول کردستان دما طول بیت و شباب حتی یعنی سرطایی تخواندی حتی ایلک اوقلی تخواندی یعنی ویده چه بیرانین تبخواه یعنی تشتا کو تو دما رفرانس شخوره دستینی جز زارکاتیه خواه Yani em naf xazaya da bun tabi. Ev tiş jboyme tiştet ku heri min hestiyari vek insan bi xazaya ve jber ku em insan yer giridayı xazaya ne. Zarokatiyam jî gel ev şert û mercet çetin yed zor zahmet yed Kurdistanê da zarokatiyam derbaz bu. Mesela mektebê da jî wexta zivistanê bîranin têtin. Zarok wexta tan mektebê Sihariya destê wa wisa cemmidîn ji berfê sir û sarmayê befer dihat yani em hemû mesela hemû sınıf hemû em yekê da bûn 1, 2, 3, 4, 5 wisa klas sınıf em yek odê da ders dît. Bes dîsa yani ev zarokatê kul wê derê derbas bî gelek tişt mijê wergirtine yani gel xwezayê gel heywanetê xwezayê û gel ew dî ez mazim bûm bu hindê zarokatiyam gel xwezayê ez bi hindî gelek şansiyê xwe dibînim. Piştî hûn vegerayên ya weberê xwedayî Mêrsînê yani wê dê tiştek çavabî yani tabii du dünyaya cüda bûn yani wexta li Kurdistanê li Colemêrgê ev zarokatiya gel xwezayê gel berfê û zivistanê û ew rûbar û çemên Kurdistanê û çiyayên wê û ew diya Mêrsînê tamamıyla cüda bû yani Mêrsîn em çûn wê derê hemû bîna bûn beton bûn tamamıyla dünyayek bir de cüda bû kültür olarak cüda bû ji boy me ji boy zarokatiyam yani du dünyaya cüda bûn carekê da ew diya me hata guhartinê tabii Mêrsîn yani ew ji dünyayek cüda bûn wê derê min mekteb xwand wê derê elimiye çandekî piçekê modern çi bêjim jiyanekê modern tişte mecbûr e cüda bikî ji Kurdistanê yani cüda bû jî. Mesela zehmetî çi bîn yani ew veguhertin mînak bêjime xweza tu dibêjî mesela Kurdistanê li Colemêrgê dema tu wê de hinek têkiliya te xwezayê hebî ama tu diçî Mêrsînê wek bajarek heye avayî hene yani insan gelek yani kalabalık heye ve de ço veguhertin kir. Tabii Mêrsînê mecbur bu ok wexta em zarokatiyama em malbatê nizîde devlemet bu em feqîr bûn. Mesela ço simît difrotin ve ew pêlav boya dikir ayqa boya jî ew bisa tiştekî wisa nexweş bû bûm yani insan net evîdî bûn net çawa dibêjin net gelte net saygılî bûn net keyfxweş bûn. Ew şert û me ji bo mirov zehmetî wexta te dît zarok çûne mekteba zarokê dewlemend bir de gundî mesela em kêm zêde em zarok hemû ji bêyek bûn bes wexta li bajêrê tu wê ew klasa dibînî sinifa zaroka dibînî her tiştî wa heyê te tiştek nîne tu mecbûrî biçî simîta firoşî yani ew kontrast li gel wa zarokê wê derê bû direkt bû ew ê diyek yani gel wê realîtê tê وای دیوارێکە دیکەوی بژێ ئەم ژیانە جودایە yani ew bû min zehmet bû piçekî yani rast belê yani mesela ez xwe jî dema ez
ومیناک دما یعنی انگام الولات مثلا دما الجزیره ام زارو کم زده مو کبین اما دما تو جه خوات خطی تو چی جه کدن تو صنفت بینی تو یعنی سربورین انسانای جداهایی دما تو بینی بچک راستیج مرول دیاری دیکه اما تا دیسو جی روح موجی تا یعنی تا کتکاری کر یعنی زارو کاتیا خدا اما و یعنی او کتکاری چه نشانه تکیر مثلا تا سمیت فروتن تا بویاخچیتی کر یعنی و بخواد چه ایرو راسمه ایرو را چه آوا کر یا طبعا دل دخوازه مرو وقتا زاروکاتی خو بجیتن یعنی زاروکاتی وقتا تشتام جه فهم دیکن اری زاروکاتی دا تشت کارو بارا بکیت هدی به علمی شغل کدی بدی او ذاتن هیا باشه بود نشانی زاروکی بدی بس تمامیل ام دهاتن رو گل واش شرط و مرجن چتین مزاروکاتی خانت کاری بجین یعنی وقت آزاد بچی مکتبی خشتقاته بیت بچی تعدیلا آراس راجت شغل بکی برکو تو بعلمی شغل اما او چروم بگیلک یعنی ما شغل دیکر به هندی از تمام گلک تشت باندول سر میکنه بلکه شخصیت تام دید بویا قوتر بویا الهم بری زور و زحمتیا او عالی اما عالی که داشت مخابنی دبینی دات او تشتت که زاروکی دی جیان کرنه تا نه جیان کریه بس bu hende çevrediğimiz jinnine yani az xama hende jinaki mesela çünkü ev şartı mecid me teda jin belki en uzanım yani eğer em zaruki malbata ki zengin de hatıba ve devlemet ama dünyaya her teşbih ama da bazı çabam en uzanım yani belki vigavet şahsiyetten baştırız ne ha yani az memnunum jiyana paşır olacak. یعنی مثلا گلک دماجی تدید مثلا جواک جی تگوهرتن انسان تگوهرتن بس او جواکا تکتی مدیکنه یعنی بچک تطمین نابنه کیف جیانه هنه کسنه ناستینه ناخوازنه مثلا جدل تفلیبونه که جیانه چه ناکنه elbette tabii yani bizim hani zarokatiye me kim zedem Kurdit ku juan derahati wan Kurdistan'a roşlat ya Bakur ab zarokatiye me zor zahmet ya ve derbaz bir evdiye ve derbaz bir devamlı avantür yani macera hebun efteşteji ve karakter olarak em yani tam hayal gücüme peş değişti keviye macera avantürat diçi plana çediki eylemadiki evadiki eftişte yani bu ma başa yani bu handi az gelek ki pek keyif hoşum tamam ev diye zahmetiye derbaz buya ama ma hikaye ki ma şiroke ki eftişte yani bu da ev diye ta تخودی دیگه yani tabi تشتى ki ku ta insan persada dikinta hikaye hana kutub boğa beji bu milada az gelek yani zengini de benim devlemendi راسم تو دما 14-15 سالی تخواد چند سالی هیزدی کرا یعنی تخواد 14-15 سالی هیزدی کرا اون تخوادش تمنی خواه بلندتر هیزدی کرا yani 14-15 sali de tabi az bağırım mıxamazıntır histi ne mesela az tişteki acib bu mutxast vek insaniyet mazın mutxast az bime bir sali mesela vakti az 14-15 sali jberkum beri xwa dava او مازنتر بون مثلا چا بجم وقتا انسان مازنتر ولاتیم حرمت بوزده تیگرتن اما انسان اویدی وجهت خواست زوتر عمرت مازنتر و جبوی کدات جواک چا ویدی بر لتمیزه بکنه ناو حوالا ناو مالباتی اندر دوری جبر کو او تشتکی جی بالکش بو یعنی بومه بس جبر کو زاروکاتی و بزور زحمتی در باز بود پشت امریکی 15 سال 4 سال تا گله تشت هی و تمنی کرد داجیت گله ماجرایت هی گله سرپیهاتیت هی yani من هبون سرپیهاتی جبر کو بارک میسینی هاتونو چون و نبنا دو ودی ادا yani هبون جبر کو تو کیم از با مخمزن دید بله مثلا گلک دما چه تگوتن بجن میراک تو 14-15 سالی جی لگور سربورین تا سرپیهاتین خود تو گلک دما خوش 14-15 سالی گلک تر بین اساس بچک جی دما لسر پسیکولوژی کردی دنیرم از زاروکن کرد یعنی ام وکی جنراسیون نوتی چقدر ام 14-15 سالی جی آنجی 8-9 سالی جی بندیتن
تشتین ام بین مشاهد تشتین ما بچاوه خودیتین و ام تدا درباز بین اساس گلک دما ام خوا ج 14 15 سالی گلک تی بلکی 3 سال 4 سال ج هیست کینه چونکو لگور تمن ما مگلکیم یعنی زاروکاتیک یا رزه ما جیان کریه اف جی بونوی او برسه برسیف دکیش بوی کرده یعنی جیانا بیولوژیک اون جیانا تجربه محقق يعني ويتقوت عين وصا يعني ويجي زاروقاتي ما كردا وصل درباز بو وقت زاروقاتي هر تمنه كي اوديه كي وهي بيفاجه كي سورجه كي وهي دمه وقت كي وهي اجا وقت زاروقاتي خدا الهمبري واتشت اودي بي بيجي زاروقاتي و انا يعني تبلي هفد بو جانا ما بشتي وانتشتا جبركم ما خو مازن دبيت راسم جلمرگ خوده دیده پشتی دیچه مرسینه دخوینه مرسینه دخبته و تکوه نف کارو خباتین پولیتیک دجی و پشتی و ودگره پشتی و بری خوده ده اوروپا بریو تو بی اوروپا مرسین و آن دورندن تچه جیان کر جانا تچه روزانه چا بی از بجمم يعني بله برسات که باشه یا وقت میگویی يعني جيانا بيال جلميرجي و ميرسيني طبعا او جدا بزاروكاتي و ميرسيني جي تبسكي مازنتر دبي مكتباكم خواند الليسا و بشتينجي تبلي خباتيت چاندو هنري بوم يت بوليتيك بوم جبركو تركيا دا جي اتموسفيرك هي بطيبتي دما مدى انسان تبلي وي اتموسفيري دبي وي ايدي دبي دچا وقت بيجن هاني بايكتي جو او با هر تدکوید نبود بای و ارتما گلی پلیتیک بود دام داشتی گلی که ویدی بود ها بلکه هنوز جدا بود اما هنگی مثلا ها وقت نه آیفون نبود آن تلفن آن تکنولوژی نه پیش نکته بود یعنی هم direkt تبلی جوان دبون تبلی اویدیا دبون اکتیویته کو فیزیکی چه دبون محله دا تماس هبی تابی تماس با انسان دهاتون یعنی تن محله چند هنر بوده تینا نه که ویگاویت هر تشت نتفلیکس دا آن تشت دیده تماشا دیکی او استریم سر اینترنتی بس وی دمی جبر کو اویدی بو ام کتن direkt بر حرکت اکتیویته ام کنه کنتاقی جیانامجی مثلا وسا درباز بو و اکتیویته دا و خباتید کردو اویدی دا بو چند هنر اویدی دا درباز مثلا جل جزان میگیرتنی بنچافکرنی از همه بردانی انداوی دا از همه گیرتنی من جزا خوار ایدیه نکارم که بجیم از مجبور بوم که در بکرم بله بکی راستی مثلا تو پشتی تو تی بلچیکا نه تو بلچیکا وقت پنابرکتی مناک بجم افتشتن تنهو یعنی قدر 10-15 دقیقه تجمره و گوتی دما تو وی مسئله تو یک اوروپیرات ویجی لسری وادی که وی چیروکینته یعنی دکارن مثلا کنسپتی که واه ویالی ده مثلا یک پنابره که فهم بکنه چون دما تشتن ام بجین وقت خیال دم جوارتین باور ناکنه تو هیچ راستو وی تشته هاتی یعنی پنابری خواهی وی دما تشته که درباره زاروکاتی خود جوارا گوتی یعنی کار نسر خود جه بکنه وی تشته Ya tabii du dünyaya cüdana yani insan akid vederi mazlum buyul Kürdistan'ı tamamıyla jiyana ve şertu merc hemi cüdana civak sosyal vaqta ad bejim ev serpihatiyet xwe cilemi ki amesi avandera ama wasa desti xwe berg xwe temaşa dikin tizani wasa bu acayip dibe yani bejim wow yehz جیانه که وسا بالکش هیا هندب چیروکا هندب اویدیا سرپیهاتیات هیا اوا هن سرپیهاتی زدنینش برکو هرتن استابیل استقرارلیه دشن مکتبی تین yani çu evdi دبن خوی ایش مال و حال کم زده کلاس uçurum هن زدنینه herkes zede kem zede derfeti imkanat dibine ku bixwine evdi bike وقت جغرافيا ما يعني أودينينا كوزيدا أو معجرة أو زيد هند بجينا سريكو بنيك شو راش شيء بنت مجبوري كوش بربي أودي جيان تماما جدا تابي وقتها بشركة خمس جوارات جو فهم كرن بوا بس بوا تشتكي جلك بالكيشة
بشکه جی وک اگزوتیکه یعنی من تشتکی متخواست از وی بپرسم اگزوتیک تدیتن آن نایته ولی میستیک اگزوتیک تدیتن آن یعنی بسکنه جیانک و دهاتیه کرن ya tabi egzotik tamamıyla enuzam kav çiçavili meyze dikin bes tiştaj egzotik film dikin tişteki ku bota biyani te ne diti te ne cerbandı tişteki mistik tit anji vek dibejin ya gizemli tit misteriyöz bu vaktan bu azyana hoş bu dibejin ha vasa evedi yani bu tabi mistike yani egzotika. بله مثلا بچک ویالی داشی رخنه تنکرن یعنی بوی نرینن از بجمع روجاوای یعنی یا اروپا بچک یعنی او نه تنه کرده ترکاجی گلندنجی گلک اگزوتیک بینن میستیک بینن تو چیروکی خود بجی تو بجی از فلکو چنبر را در باز بما او جی یعنی دبششه وک مینا که کیا چیروکی که کرت فیلم که ده آنجا از بجمع چیروکی که دنوا پرتوکه که ده بینه بچک جی مثلا گلیک کس جهنه وارخ نتین بجن نه ام جیانه که جیان دکینه و ام وده زحمتی این گلیک نخوش در باز دکینه یعنی نتشتک اگزوتیک اساس جیان خواه با خواه ام قهراویت خوینم بله نه راسیم ما بچک بحثا تا و زارکاتی تکر و بچک سربوری انت نه ام بچک اف جی یعنی وک دست بکو و مدیا دیجیتال مدست پیجی کری خواست بچک دی چیروکین کردی پسیکولوژی کردی چیروکین کردی برانگی که دن ام اولی خواب دن گهداری کرن که ام چیروکی خواب بیسین وک عینه که وک نینو که که ام کین ام چه دکین راسیم چه دکی ارشاد چه دکی چه زحمت یادار باز دکی وک کرده که باورد کیم گلیش ماجی وده سود جواری گرتن یعنی سر بوری نخوا از دخوازم بچک وگرم سر کارت پروفسیونال یعنی وک راسیم وک دیرکتور پرودوسر در هنر تو بچک بسا آلیه خواه اکادمیک بکی تا چی خوان تا چی کر ویده هم آلیت زحمتی تا که شوی تو نهو چه دکی تو بکاریش مرا خطا که خیز بکی خوش بیم اول بود در هنریه سال 2017 ویدر بلچکای من دست به سینمایی کرد و از بخوینم بریاوی من اکتوریت کرد آنتورپنیل گل گروبیت اماتور ترکیه شما گل جا شانو دکیر وصل لوکال و گروبی که مبخوا سکیچ دیگه دویدی هر تم اویدیام هبو علاقه همش تئاتروی و فیلم سینمایی را هبو بیام تی توانه وقتا منو بابی خم فیلم تماشا دکرن تشتی گله کی کومیک بو بابی من جنیوا فیلمی و پیو ایدی باشول تبلی هف دکرد کی جم باشول جا از واسه ها بیرانی تنه بیرام از دکنه تشتی که عجیب بو جبر کو اوجی وک می اجیتاسیون لی بو واسه تماشای فیلم دکر مرگری تماشا دکر يعني من جل حش في الماضي او تشيروكو او كاركتريت في الماضي بوم وايك قهرمان بول الفيديو ريجي مثلا تياترو از ليست مع اكتوري كير بس من بياخد عيب زحمات اكتوري مو از السينما يخينا جبر كنت هند تشيروك انا هند سربياتي انا بوم جل وايك جاذب بو وايك بيجن بالكيش بو ایمجی دست سینما کرد 4 سال اصلا چون بروکسلی بچلر خواند ماستر کرد ماستر جی سر سینمایی بی بله ماستر جی سر سینمایی 3 سال دخونی پیش را اینجا سالی که جت ماستر دیکی آنجا 2 ساله مت سالی که دا خلاص کرد اکو فلمانیا منه باشی بو بس من هندی زده اشخام هبو با سینمایی من اکسترا من فلمانی فیر بوم و جاجی گله راستی علیکاری دانم یعنی بو از علیکاری دانم بو ملتش برکو هندی او خواسته کم هبو 2 سال جی خواندم با پداگوژیک یعنی که از درس سینمایی بدم مکتبه دا نهوی گاوی چه بجم یعنی سینما فیلم چیکرین نه هنده حسان اجبر که وقتا بیه در هنر تو سیناریو دنویسی و تخوازی فیلمات چی بکی و فینانسیال جب زحمت تا بو هنده فی اکونومیک olarak اویدیا دبینی bütçe دبینی وی گاوی از دهاب کرتا فیلم مجول دبم وی دری من یعنی جبوی کرتا فیلمی که من سریلی دا جبوی کلتور باقانلی دستک درکت نهاوی گاوی هم پویه مجولون که هم بکشینه متراژ داره جان متراژ کرتا کرتا متراژ کرتا متراژ بله پکی
yani nuzani deman bahs sinema etkin براستی yani taybet sinema Kurdî deman bahsetkin hen ruknin ve hena yani hem gelektirin bahsa mesela yek Yılmaz Güney bir gerduni yani insan hediye bir nazdikine mesela nova sinema de tabxa kijan ekoloş xara jegirt anji bejimte yani o ekolota jegirti ya az bejme ya vaki rukni ki sinema Kurdî Yılmaz Güney tu çxos ve niziki hav bini Polish mara biçeki bahsi biki. Ya sinema tabii sinema Kurdî mixabin dat me welateki stabil yani nîne welat me heye bes çar parça bûye û evîdî bûye amazant nînin. Sinema jî wek dezgehekî sinemayê ava nebûye mixabin Kurdistanê de ancî heta cihek nîne ku tu Kurdistanê yani de welatek nîne stabil ve devlet ji bo ku tu sinemayê jî wek kurumekê pêş bêxî me kanê sinemayê me mektebên me sinemayê nînin ku Kurda evîdî dikin mesela hunergeha welatiya li Rojavayê Kurdistanê mesela tu wê çat bînî mesela xebatekê dike aliye sinemayê de film jî çêkirin ew besa an ne besa an jî na ew tiştekî gelek bi qedr qîmet e tabii ki yani bi taybetî ne bena wa sînora da nebena her çar aile ve hinde baskî zext û zor ser heye dîsa jî ev tişte dikine tişte rastî tiştekî gelek qedr qîmet e lê belê min ew jî temaşe kirine ev tişte gelek baş bes tişte bêjim wek huner serbixwe sinema bu Kurda yani tu dibêjî mesela hinek investment wî alî de bibin amadekarî hebin bibe saziyek ew sazî jî yani bikar be yani sinema geriye piçekê pêj ve çünkü mesela di konteksto Kurdî de dema em dinirxîne rastî stabiliteyê wê çixas îstixrar hebe yani ev jî pirsek e ev jî pirsek e ji ber ku kengî wê Kurd bibin yek kengî wê Kurdistanek ava bibe ew demek dirêj belkî baş o û em nizanin ji wê kengî çêbe bes hêviya me ew ku çêbe em bo hindê jî tekoşîn dikin bes eğer vi alî da tabii yani yatırım an jî alaka bo sinemaya çand û hunerê bête kirin bê baştir be tabii ji ber ku Kurd an jî milletek ne tenê bi siyasetê an jî bi çekdarî an jî yani bijim Kurd bi hem yani milletek bi hemî saziya millet e bi elmê bi çand û hunerê bi siyasetê bi tiştên dî jî evê gavê mesela sinema İranê İran devletekî girtiye ji dünyayê bes sinema wal dünyayê hin de meşhûr e mesela gurta sedemên wê çi ye yani çawa kariya wê xwe yani mesela ez texmîn dikim yani cihê zordarî hebî zehmetî hebî ew xwe di nava sinemayê de rengek diyar dike rast e mesela zor û zehmetî gelek ser gelên İranê hene yani Kurd di serî tê de û gelên din jî gelek ye lê bes vê xwe raber kiriye yani xwe nîşanî cîhanê kiriye yani mesela mirov dikare çi ji wê de sûd wergire nav vê zehmetiya de mesela İran tabii bi zimanê Farsî filma çêdik egel Türkiye te heta niha zimanê Kurdî te nedkarî filma çê bikî tenê hema dev ji ber de filmê polîtîk tenê wek İranê meselê ensanî şexsî malbatî an civakî çand û hunerî tu ji dervê ji ber ku sinema İranê nêzîkî zêde nêzîkî polîtikayê nabîtin devlet ji ber hindê iznê didetin egel cihekî rexnil sîstemê biketin direkt tê de sansür kirin mesela wek Cafer Panahî ew derhênerekî ew gelek sansûrê dixe kete ev hapsiyê ew dî dibe ama wê derê de jî zor zehmetî hene bes tişta dixwazim bêjim piçekî ew derhênerê wê derê tenê dîqeta xwe dine meselê ensanî ji dervê polîtîk û sîstem û an rexnenînin tu dibêjî hene kêm yani wek mesela Cafer Panahî mînakeke ew rexne dike kêm yani wek dibêjin hani altan subtîl dike rexne ew jî der ew diyawê wergirî cabavê kene ev hapsiyê filmê tu sansür dibin yani tişta dixwazim bêjim bo Kurda tabii ev kültürek elbê derê ava bûye wek sinema yani devletê tabii mekteb vekirine mesela Abbas Kiarostami derhênerê heye nav denglî İranê mesela ew li Tehranê ew dî zankoya sinemayê xwand li wê derê devleta quruma devletê ya sinemayê da görev kir me qurumekî saheye ne yani wek tu hema cuda ji polîtikayê û evêdiyê û ji ber ku derhêner
زیده تبلی پولیتیکای نابن د مسئله دبیجن او مسئله بخوخه ددن ناس کرن هفجنا که پولیتیکای بخینا فیلمی که آن ناف یعنی به شوازک استتیک اگر ایرو از فیلم که الجلمر یه بیکیشم لبجلو برگن کردی زمان کردی چیروکین اوتانتیک هفجنا که از بحثا حرکت کردی بکیم هفجنا که از بحثا دیالوگا کردی بکیم اگر او فیلم در بازی اینترناسیونال جواکا ناونتوی بو دی جلمرگی ناسکن و دی یعنی direkt دی کرده بی افه کردن بله افه سینما کردیه یعنی بیکوت هنده زارو زحمتیا و تکوشینی بدی بو سینمای بو اویدیه ریا چاندو هنری کاری بدی یعنی جبه هنده هنر بخواه kimlik ki ve rebazı ki hüner hevcana ki kimlik ekstra am politika imajı ki cüda propaganda ki cüda boğa çebi ki belki av boğa evdiye ki silah ki yani ev çünkü çant yani de var minak bejim mesela insan dema tank dibe gelik dema duhazet tişteki bike yani mesela tank bunu ha yani on nov hüneri de on müziği de on sinema de on siyaseti de yani bir rangi ki txazi ve raber bike yani gurata mesela sinema kurdi kariye او زور زحمتين خويه يعني بجمع مكشي وجل کاریه و رابری سینمایی بکی یعنی بخیر رفلکسیون نو سینمایی ده آنجا تبخوا چخواست کاریت و تشته بکی یعنی زحمتی انت زارکاتی خود مثلا کشی و کردکی آنجی حتی نهوجی تو پنابر مثلا او چخواست او زحمتی انت خودای سینمایی تا ده من جل فيلم تشينكنا طبعا يعني كرد فيلمين متشكل جي تبخجي تماشاكل هندك المدرج دا جي تشيروكين كو سرباتيت جين من كرد مثلا تبحث رستم مثلا كرد فيلم تاع رستم بله مثلا جالك شوبين بسيكولوجيك وده هيا يعني اساس بلكي جي يعني نظن خاص مش تاع برسبيك ما يعني دوي فيلم ده تا از بجم تا چیروک کردی گلیک باج و گوتیه یعنی نو مثلا دو کانتکست ده سینما آنجا هنر چخواست کارش مر به آریکار کم رو عالی آرامی و پسیکولوژیک و خواب باشتر حس بکه تا چه تجربه گیری وی عالی ده یا هنر ویک دبیجن چا دنیایی که به سینور و به اویدیه ویک دبیجن خیال و اویدیات سینورا و نینت خیال دی کی دی آزادی او قوت عطية افراندني يا بسينور تذكاري تشتا بسينور بافريني ببيجي اف ريا سينما يجي من يعني جبا هندي جبوي ويك اوديك ويك دينك جباكو او ري هندي عاشق دبي جبا هندي او فيلم رستم ده يعني نتني سربياتيا بس ادبينم بو کردا بو گل انسانی دی دنیای جی مثلا universal گردونی او پسیکولوژیک اگه تبریز فیلمی تبکار بی پیشکش بکی تشتکی گلک باشه يعني طبي سينما او در فتره جديده تجربه كو فيزيوال تنشا دنيا دي بو هندي تي آزادي تي سربستي مثلا او طيبت فيلم تاع رستم راستي از كورتا فيلم از گله بن باندورا ده و دمام يعني گله جو خوش بي يعني كسك post traumatic stress disorder yani هن تراما در باز کنه و پشتیر ویجی فلاش بک هر دم تنه چه دیگه او روژین کوین تن بیراوی هر دم بویرا تکلیه گیرده اما مثلا تشتا خوشی بلکه جی اف بیم مثلا اگر زحمتی ما بخواد جیان آمده هبه ام بکاربین و بگینین جهکی مثلا تا زور زحمتی خواهک ایناک بشمش جلمرگی تو بی تو بچی مرسینه تو سمیتا بفروشی تو بیاخچ دیبکی تو بی وده بی پنابر دیسا زمانی تو فیر ببی اما مثلا تو نسکنی تفکر وجود کرد چه ده تا سینمای ده وجود کرد یعنی نو اف راستیجی مینا که گلک باشه یعنی مثلا گهدارین هجاج دم از پادکستین خودش از گلک گلک بتشید بجم زحمتی که به مرود کاری به بخه انرژی یکجی باشه یعنی راستی ویم لیفتا کار گلک سرکفتی کریه نه البته عینا وکی دیجی من ام انسان سر دنیای یعنی
تم اودیا که مهیه ام درد خوب بیج وقتا مثلا عادز دبی تسپسکری که ته تخوازی حواله که ببینی بچی درد خوب بیجی وقتا ترکیب بجنی چنو دکمه یعنی او دلی خود هم بو وکی سینما او یعنی تو دلی خود کی بو دنیای او تشتین تین کت بخوازی بیجی تشتین مجیت دا سرپیاتیت دا انجی خیالا کت مجی خود چه دیکی تخوازیت فیلمی دا بکی فوتوغرافیک و اما تابی سینما او یک موزاییکا همه هنره هلبت شی هيا رسم جي هيا موزيك هيا لیستیک جی هيا چیرو گوتن جی هيا جبر هندي ويك موزايكا چاندو هنري سينما يافريه که عجيب ويك خزينه بو انسان كو چيروكيت خو بيجيت يعني مثلا جبوي ما يعني مثلا گلين ويك ما جهان ده يعني زوردارين زحمتين گل جدا دکیشنه مثلا به پادکست بریون هو دجی مهنک بحثی کر يعني پرزگری کن جهان ده گل هنه ام دکیشنه مثلا طيبت بوی کرده يعني نه پسیکوپاتولوژیک يعني بنگه و نه از بجم نورماتیو پسیکوپاتولوژیک پرزگری کنه گل ترین درفش مرا نهاتی آوا کردن کو ام مثلا خواناز بکین خواب بدنگی خواناز بکین مثلا میناک بجم ایرو اف پادکست هم دکین جام تخوزی خواب بچک ناز بکین کو کرد چه دکین ام خود چه دکین مجی فده خپاده دست بکیر توجی خباده که دکی لدوی وارده مثلا گلک دماجی از بجم خباتن جه که آسد میناک بجم خبات نبن خباتن کردی يعني جه نبي خباتن کردی میناک بجم مثلا زمان دن ده تکرن يعني کردن مثلا عربی داد که فارسی داد که آن زمان هندن داد که تو جویرا چید بجی یعنی تو یعنی گورتا مثلا کو مرو خواب باشتر ناز بکی مانه او مرو هنک وی کاری بچه کردی بکی یعنی به هشمندی آخوا مرو بکی بیا البته یعنی ها مثلا جبرکو تنی ازمیناکی بدم اف فیلمیت همه تماشا کر یعنی پشتی دست سینمایی کر چوب زانکوی مخوان فیلمیت بری مثلا ترکیه وقتا فیلم جمع تماشات کردن دوبلاش مثلا اكتورين هوليوود تاخفتن بتركي يقول الله الله يعني افشال شيء دبه مثلا بشتي من فيديو السينما اخوان تو فيلمك جاباني تتماشى دكي تاني تتخازي او زماني وا جهدار بكي انسان بالروسي داخفن وقتا بالروسي داخفن تشا او تاما سينما تحس دكي تبري خد اندر تيتل يعني او يازيات برنا درباز دبه او تركيان انجليزي بشرا د فيلم دكي كاد شد بيجناو جبرو اكي هنر وقتا زماني خدا نكي جبرو وقتا تابلو اكي جي چه دكي لوي دريت زماني خود چه دكي اصلا رنگ خو حسيت خو اوديت خود چه دكي اگر تو هنر دكي ما تو هاند بيجينا استر استمر بخوازي نخوازي تو دی اوید شخصیت آخو هستین خو کاراکتر آخو توی تشتیدا اویدی بکی بده نشاندن به گوتن بله اجبر ویجی اتابی وقتا تب کردی بیجی تی اوتانتیک تر دبی تبو انسان پترید بتا باور دیکن تا اویدی دبن رنگو اویدی تا خواشتر دبینن یعنی ها از ویگا وی رنگی مهوی از بچم رنگی خود تمام صغر بکم یعنی از ویک اویدی کلی چه نبه اما رنگی خو گیره از خوب بدم پیش او جی وای بجوی گلک سوره دوی گلی اورجینال یعنی اویدیاوی تنکاری بگوری من دوبش گلای دی برنگی دی بینی راسم در هنره که بریانو ده بلکه 10 سال من اینترویو کیوی ده گوتو بجی کیو ده مبیست افت گوتو اگر تو فیلم خود تو بخوا چه نکی تو بدست خوا تو بخوا فیلم خوا چه نکی وی کسی دی رابه فیلم تشکی يعني براستيجي تشتكل بسيكولوجيك جي هيا يعني تشوا مثلا جالك دسلا دور فيلم ما شكرن ما تدا جالك نباش كاركتريزه كرن يعني باكور كردستان طيبت يعني جنن كرد زلمن كرد يعني بشكل دي دان يعني بزانابين دان ناسين كو ام خو بچك شرم بكينم يعني تو فيرا چت بجي يعني جالك مانا او ام خو فيلم خو چك ام خو هلبست خو چكين اما ها خاخي يعني ها وقت بجينا وقت البر بياد شيء يعني اگر گلک توسا به پارچه کرن و چند هنرات به اسیمله کرن و استرانیتن به زمان دی بینه گوتن و يعني ليتراتورة أدبيات تبي أودي بيتو بتدزين هم تشتيته يعني أفا يريشك اللي هم الأول سر أوديات الشاندو هنرات كملكات ناسنامات هم الشخصيات يعني إجبار وياكي
مخابن دا وڵاتی me بویە چارپارچە ئەویدی بوونە ji ber hindê tê dizînê ema eger em zimanê xwe çand û hunera xwe em ewîdî nekin neparêzin em çîrokê xwe bixwe nebêjin ensanên dî wê bêjin yani wexta tu bo ensana çîrokat bêjî eger tu bixwe çîrokê nebêjî hindê dîdî halê bin dê çin wê çîrokê bikine helbest an jî wê bikine film an jî wê bikine pey ewîdiyek ê çîroka we gelekî Kurd jî ji ber hindê wexta min gote ji bo sînema Kurd eger em Kurd bixwe jî hereketên Kurdî ewîdiyên Kurdî di ve alî de girîngiyê nedine ser pêş nake mesela berê xwe de Yahudiya İsraîliya çawa hinde dibine bi quwet û ewêdî ew tiştê wayên polîtîk ewêdî ew cihek dî belkî ew gele tiştekê tartışmalı ew tiştê ew dîkin bes yani çawa hevdû digirin çawa kültura xwe yani ji bo hindê eger te yatırım ser çanda Kurdî ewîdiyê Kurdî nekey yani ez niha ez heme penaberiyê min derfet imkaniyet xwe bi sînema xwand ez dixwazim bêjim yani bes dîsa wek ewîdiyek şexsî dimîne hemû tiştî tu bi xwe dikî tu diçî tu ewîdî dikî xwe têşînî bi zima dewletê dî te fêm nakin tu zimanê dielimî tu întegrasyon problemiya ve mijûl dibî di xerêbiyê dikêşî tu çîrokê xwe dîsa dixwazî otantîk bêjî ew jî zehmetê diye em nikarim biçim mesela li Kurdistanê filmekê bikêşin cilemêrgê an cihekê nikarim yani wala vê derê dixwazî bikêşî yani wa imkanatê eyar bikî ji ber hindê yani ama mesela dîsa jî ruh me vê jî yani mesela gelek dema em bixwe vê zehmetiyê tîşin ez bar dikim nav gelê me Kurd jî em hê jî tiştekê me gelek baş qebûl nekiriye gur çavdariyên xwe ez dibêjim yani dema tu di vê sed sala 21 de sala 2025 di vê saetê tu bêjî ez Kurdim fatûrekî we heye fatûrekî we gelek giring yani derdikevê nava holê yani tu nayê qebûl kirin yani divê tu xwe înkar bikî divê hin tiştên te tu maskeya carcara vegirî carcara tu yani birengek dî xwe nîşan bikî da ku tu çavê hindî de xweş bî an jî wê tu zor yani rasta zor û zehmetiyê bî ama ev jî di heman demê de dema mirov vê jî qebîl dike mirov bêje bisekine ez Kurdim lêbes ez hebûna xwe ez nayînim bazar ez kesî ra vê nîqaş nakim ez hebûna xwe xweştir jî bikime ev jî mesela bêjim em diasporayê jiyan dikîne diaspora jî asas derfetê gelek mezin jî heye ku em vê de mesela bêjime belkî jî em hunera diasporayê dikin belkî jî em zanista diasporayê li vê de dikin çünkü yani ev nihû karê gelek ciddî ye yani ev karê tu dikî karê em dikîn em dixwazîn mesela bêjine tamam zor û zehmetiyê ne feqat em dixwazîn bigînin derkê ez bar dikim me yani em bixwe tiştekê de gelek neîxnana yani yani Kurdbûna me encamên wê derdikevin yek ya di duwê jî em aliyê zihnî ve xwe hinek amadekariyên baş nakîne ez bixwe wê belkî zî piçek ev hişkî jî bi ev gotina ez bêjime demek em piçek dî xwe îxna bikin em bêjine rast e ev rastiyekê me ye divê em herkes ji me dest pê bike yê doktor yê parêzer siyasetmedar herkes di aliyê xwe de hewildanekê bike ez bêjime ev pirsgirêkên em di hundirê xwe de nebaşiyê yani xwe nebaş hîskirinên xwe ez bêjim ez mirov bikar bê bide alîkê tu çi difikirînî yani wexta bijin bawerî bi xwe bawerî û an jî ew tu ji xwe qane bî bawer bî û ewdiya xwe bisteh bide pêş eger tu karê te çi bîtin mesleka te çi bîtin hunerbend an mamoste an jî doktor an ewêdî wexta hemû cihat nasnama xwe bide pêş bi rengê xwe bê pêş xwe biparêzî ewêdiya xwe ev kême te dibêjî ne werdî gavê belê yani wê de ez dibêjim kemasiyek heye em yani du rê hene yani rekek heye sistem yani gelemperî sistemek dixwaze te wek yani wek normên xwe wek normat yani normên ew bawer dike te mazin bike de aliyek dîde jî tutkarî bêjî ne ez vê qebûl nakim ez bi rengê xwe dewam bikim gur xwendinên min ez dibêjim kesek bixwaze xwe baş hîz bike divê ewilî têkilek baş xwe bixwe ava bike ma xelkî yani ji ber ku eger ji ber ku em we gel bi salan e bi em hatine wisa asîmnekirin ewîdiya me ew jî pirsgirêkekî sosyolojîk yani bu Kurda ku ew bi xwe bawer bin bi xwe bê şerm bê ewîdî xwe bide te pêş zimanê xwe çanda xwe berê me
بری هندی و پروپاگاندا دکر جرا کردش خوش شرم که بجم کردن بله yani ev politikaya bir salan bir qırahadne meşandın yani evji evdiye ki bandura ki gelemazsın bes tabi pişti hareketin kurdi ava bunu ev hinde tekoşin hatta dain kurd vega ve ev tişt ev nemaydi bes insaniyet ku bikinci ev hir ve dere an cihedi tani bu berjevendiyin xo bu evdiye xo bu ko statüya xo bu parize anji xo ne xazide na müşkilada anji insan da bejin havi hay hoya evdi bu hindi bizim ev vaktat bejine opportunistiye gerek devje berdiş belki vaktat xod da peş nasnama xo şahsiyeta xo insan da pitreji haşta bikin sadisat tevlit edibim vaktat beji az na tu xo bejine yaranma yani yağcılık da ve kes da evde ki belki beje aget bu mrofe xona baş bu havalı xo xantel havalı xo biki telmiş biki yani bu mjinay baş bi şbehnt yani او شو رياوي نينا جرك تخو او دي خو باور بي خو وك انسان ya o çandu خون دبشي برد كرديني an kimlik an tüki خون şahsiyet ata yani vakti bejina despek şahsiyet birey şahsiyet mühim eğer şahsiyet خو avaki zaten خلاص ve derete dibeci eğer gotu tüki az kurdum falan dere evdiha şahsiyet خو باوري تي evdi tu bemeneti gerektir مرو نزیکن سرکفتن آیا یعنی چون باوریت ال gerektir تته تو تخوازی تو زانی و تو چه بکی و تو تی حس کردن شی چون تو شخو حس دیکی tabii hem karet küçük daz yoktat bejin hani medeni cesaret yani vakti xo باوردی ki evdi dibi bu hem tişti xatir peş evdi xat sekini qararet xo çanda xo hner xo evdi xo ki bi mat evi tını kari ve inkar bik izbehde az bizim hünermendin kurd آنجی همون کردن که اولی بسپور اولیه که دا کاری که دا اولی که دا هر تن بهتر داد کاری خو به زمان خو به چند خو بکن انا بجم هر تشتیوا بلا بکردی به هر تشتیوا بس ویرل جهه اولیه کردی جی بکخنه ناف دا رنگو اولیه رنگی خو گرت بخی ناف نگره یعنی اگر وقتا مثلا تفیلمات شدی که اگر بجن او فیلم نزیکی اوی که چیروک نزیکی تا قلبیتا نبا دنیاتا نبا تزیده نکاری و چیروکی به شیوزه که سپونتانه خوزایی بده بیش ببیجی گر که تعالی که بخوز جه باور بی که نزیک بی اویدی بی چیروکی یعنی ویا بله راسیم امتین داویه به پادکست ها اگر تو بانگوازی که تا به تو بخوازی تشتکی بیجی از خوازم پیواداویه بدم تا اول از سپاسیت دادی که جبوی ویتشتی جبر کو افتشتی گیری باش راستی دیکی ازی وقتا تا جمن پرسی بو ویتشتی و پودکاستیل گلی چه بکین کیفامی گله هات راستی جبر کو هم بکردی داخل هم جی اف اینسیاتیفت دا دست بکریم کت هنرمندین کردی گازی بکی و پودکاستیت خدا جیت چروکی تو دا بده پیشکش کردن دات ام اوسا ام یعنی ام جواکا ما مناس بکه وکی دیجی دات ام تشتا هری بقدر قیمت دات ام زمان خود شدیکیم کردی شدیکین و الغریبیه جی لبنابریه جی دات ام اوسا بطایبتی الغریبیه تشتا هیچ ودیتره واتدارتره واتدارتره قدر قیمت تره گلیک سپاس بو هندی اجی گلیک سپاس دیکم گادارن عزیز بینرن هجا یعنی مخواست ام رنگی خوی کردی یعنی هشمندی خو ام بچک خو بینن پیش اف در عینه که یعنی ام مخواستم و عینه نشانه واجب بکنه ام بخوا چه فکرین به چه شکلی دالی پسیکولوژی و عالی اکونومی و هنری و ام چه فکرین مخواست ام بخوا به زمان خو بینین زمان از وارد کیم چه خواست ام بکوی نوا کیراهی زمان خود هشی خود چین کیراهی هشی خو ام دالی پسیکولوژی و خو گلک باشتر هیز بکنه ام گلک سپاسی وقت کینه جبوی کو متماشا کردن خو گلک باش بنرن سلاف و رس